good evening, Fkala Flahia to Hane Hadotola de Wala Tala Tupu. Koe pongi ne Afriko moa mai whalu wala tala kua whaitangata ne kua matawala moe utakehe moe hiki e lau he whakatawhono ke internet koe www.gov.nu. Koe tau ko taki mai he whalu tangata ngā hoa, ha kua hoko ke ngā hoa moe watu ke he lau pepa nei he whakatawhono ka koe manani ne hake mai koe masini he motu ko saina. Koe loa mai koe tau le kua nei ha kua whaitangata ne kua hackbook he tau tangata hackers whakapiri tānia. Koe tuputupu ki he mangaho nei ha kua muka pia he tau tangata ke matawala pia tau whakaoloanga he whahinga hoa whakatawhono moe kua lata ke whai puipuianga lafkilunga ke lata moe tau whakaoloanga pia nei. Koe whakamamanga mai he whahinga hua ISO, koe webpage, he whakatawhono ne kua leweki he taha kautaha koe Safi Technologies Limited i New Zealand. Ka koe ngā hua halo tōli niwe ke tuku e tau tala mo e tau whakasino. Nā kai lai loa ia koe tau whakaholoanga ha niwe po ke he kautaha i New Zealand ne kua matawala he tangata po ke tau tangata nei.